njengoba mamazi wakho break akusiwa Yes. Imama asime uthini manje? one Owakho. Awunakazi. Kuthema yisho. Manda ngiyeba. yes Rekonkana ngebe ngilive mawuthi okaseva ngaphansi kwake iproject TV reality show. Hlelo ireconciliation. Lapho kona sokuzwana phakathi kwabantu bebabili noma bebathathu abangasaboni ngasolinye. Abafuna ukureunite again. Bebone ngasolinye because yazi abantu abaningi uthola ukuthi bayadingana but ipride yababulala akekho ufuna ukukhuluma nomunye becolelana bekusizwana. Njengamanje sila sizoba reunite ne. Njengamanje ke sinomsayipho la ubhalele uThemba. Ukuthi umsayipho kunezinto ezithile afuna ukuqhubeka noThemba njengamanje bebuyisane ukuze beqhubeke phambili njengamanje ngibukeli lapha ekhaya akohlele nami sizodabula Themba so la ngisahlela nami ngakhohlake ukusubscribe ulike ushare bese then egcineni kweepisode ya commenta sizeke ukuthi icomment yakhe ingasiza kanjani because ngeke comment ongakalezi udaba so comment yakhe ibalekile kuthini ikusubscribe lapho ushare ulike njengamanje hla nami sizodaba lika bafu la ukuthi baba kunjani Phila ya igama uMabuso sengingachaza kwabukeli nawe ucela uchaza igama lakho uthi ubani nangumthibosi Mthibosi Mthibosi ubhale uThemba ngiyabona lapha kimi ngathi uThemba no so no acela ukutshela ababukeli lapha ukuthi why usibizile like usibhalelile yabo sasa kubiza sakhe invite uzwe la kithini uzobeza idaba lakho ngoba because uThemba simthole sambiza kweza la akutshele ababukeli ukuthi why uThemba namhlanje mina ngibize nina ngoba nginenkinga yabafo enani ubafo njengoba bekaboshiwe enani umkakhe bekasafara enani so ngaba naye umkakhe ngaba backup yonke into enani imako ubafo ukuthi bekaboshiwe right ubafo uboshiwe uyacela ukuthi bheka umkakhe solanda sejele azangasho mara mina uthatha decision okay ya ngilalela ngame ngiyakuzwa nami ngoba abantwana bebasokola endani ngibackupa ngeside lami lokuthinda ukuthi ubafo njengoba angekho umfazi weza kimi wafuna lento ayifunayo ngakhuluma naye wangipha imako abantwana abasokola abakho ubafo ebabafo wena ubona nethi ubafo bengacela ukuthi awumbhekele umfazi nengane yeah mawuthi umfazi bekasokola indlela nje ukuthi wambhekelela bekasokola indlela umfazi nale njengoba bekaboshiwe beka Cela ukubuza la. Le ndaba lena mina ngizwa kahle. Kahle lapho ukuthi. Ufuna ukuthini bafo ngoba wena mina nawe singabotsho. Isitori sami yasazi. Ukusuka kwamelanga ngisuke kanjani ukuthi ngikene ngaphakathi. Wena kuza kanjani ukuthi manje uzongitshela ukuthi umfazi wami umsiza nezingane indlela enjani mhlawumbe engikhona ukusizana ngayo wena bongamcela mina ngingayazi ngingayikhulumanga naye noma afika lapha akangitshela ukuthi imali uthabo kahle kahle lapha imali beyisuka kimi beswa kuyimali beyisuka kimi okay imali mayifika imali manje okay mina angazi okay ulaladli imali mina angazi ukuthi mina mangenza ushuni wami lengaphakathi mina ngaphakathi ngishop ngiyakhona ukuziphilela mina ngazi ndeni wena mina ngazi kanjani ukuthi wena unikeza imali wondla ingane ngazi so mina angitholi kahle akuchaze kahle bafo nje yizwe nje kahle kahle le ndaba ngoba mina angizwa kahle ngize ngiphakamele ezinye izinto engazitholi okay akuchaze kahle nje uze nje nayo indaba ngikhona ukuzwa kahle ngoba manje ngathi itshe ngathi selimi ngothi mina ngisakuzwa nami ngoba wena mcela uyangilwisa nje okay razofani wena uyangilwisa endani okay so fine yabona ngabizini yabona nje angaze ngiletha amakhamera mangabe kanjani yawacima okay right noma uthi wacima amakhamera mina akusi responsibility yami ukuthi amakhamera anginaso isidingo sokuthi mina ngaletha amakhamera mina ukuphuma kwami la ngazi ngizodibana nengane zami nefamily yami nomfazi wami phela ukuthi wena uletha amakhamera ukuthi kanjani inana ngabenzeni next ngizobenzela kanjani phakathi ngizobenzela kanjani okay ukuzama kwami le phakathi kodwa uhlanganayo yini wangibuza wena phakathi ukuthi mina ngenzani mina ngiyazi uma ngaphakathi
kunemali ephuma ngaphakathi eza kumfazi wami sho kahle kahle ngiyanuza mina ngaphakathi okay manje mase ngithatha mina siyami decision ukuthi ngenze something mina ngicuphile ukuthi mina na kanjani mangiphuma namhlanje ngiyiza la kumele ngiyele phakathi angithi umntwana uyazi ukuthi ubaba kwenzakaleni okay right mangabakho abantwana akwazi ukuthi abantwana bangaba ngabakho kungabantwana bami you understand so manje ngendlela ngikhuluma ngayo ufuna ukunginyakazisa ukuthi wena umuzwa wami uwenze inanzana ibascope kahle kahle lakhona uwenza into yakho yami njani yebo so manje sicacile ukuthi wena kahle kahle uzothi yabo lento le engikhulumayo maye njengoba ngimize abantu bekhemela ngizoxolisa kuwe uzoxolisa yini wena ezothi uzoxolisa kahle kahle anginangibuzwa awusho yini uzoxolisa wenzeni kuloko okwenzakele indoda enhle lakhona uzongitshela ukuthi wena uzoxolisa ukuthi wena bowunomfazi wami engubene wami no bekondlela ingane nokusebenzisa ungondlela ingane okay isiphi isidingo sokuthi wena uwondla ingane wena ngingaphakathi ngoba mina azange ngizokhuluma nje nawe angaze ngikhulume nawe instead sokuthi ngabe umfazi uyena ongikhulumela ukuthi yazi baba kabani bekwenza so angaze ngikhulume wena ugijima nama-TV uzake movement akuna movement wasinathi akuna movement wawaboshwa kumanje ngoba ngilami azange ngabo kumanje ngoba ngilami uyazi ukuthi ngiphume kanjani mina angazi uyasazi gqobo sami ukuthi besikanana ngaphakathi uyazi le ndaba uyithola kanjani bekwenzakalani le ndaba uyithola kanjani ngithola kanjani ngoba ulubisa amakhamera mina ungivayitshila wena ngikhaliphone mina ngisendlini and then mina ngisendlini ucabanga ukuthi mina ngizobizwa kuma-TV mina TV and then yonke into kumele ngibuke wonke umhlaba wena ufuna ukubuyisa mina ngami ukuthi wena ubuwenzani nomfazi wami siyabukisana yakho nomfazi wami mina siyabukisana uyazi ukuthi each and every day each and every minute each and every second ukuthi umfazi wami ngimbuka esithombeni sebonda bengibambela wena uzongitshela ukuthi wena uzofuna ukutshela mina uzofuna ukutshela mina ukuthi umfazi wami bomsupporta nengane zami bomsupporta mina ngenze njani ingane zami ngiyishiye mina satisfied ku-school fees and ayifundi la ngendlela efunda ngayo eyami ingane begibela istaff wena something ya makafuna something uyifuna kuwo okay azilenta kumele ngenze njani ufuna kuwo something ubumondla ngamalini wena yiphi imali wena edlula lebe nginikeza yona mina yiliphi lothanda wona umnikeza lona wena just for fuck it lalela ngitshele mina le ndaba le ongitshela yona lento le you understand is a not that ndaba ngitshela yona ungazongiphamisa ngiyikhumula manje le jacket mina ama-CCTV wakho mina ngaphula manje nawo ngiwele phakathi futhi and ngizophila you understand and la manje ngoba sengithola istori mina manje mina ngawenza ushunile ngaphakathi ukuthi wena impilo yakho ibe manzonzo uyangizwa ngitshela ukuthini ukuthi uyaphuza mina vele totona zangagcina ngoba mina namhlanje umuntu wakho uze kimi waziletha kimi what ufuna imali endani lalela la ukade ethola imali from ngaphansi baningi abafazi emhlabeni dala ngiphila la kanti imawo dala ngiphila la baningi abafazi emhlabeni akekho umfazi ongayiletha kuwe ukuthi ozomonda ungayiletha kuwe ukuthi ozomnikeza imali ngaphandle kwe-something wena futhi wena kahle kahle lakhona wena khona wena into ongikhonfesa ngoba uyazi ukuthi i-weak point yami endlini la ngiphuma khona ukuthi yiphi i-point angithi wena uzongitshela ukuthi manje uzofika ngokuthini wena umfazi wami uze kuwe mfethu ngaliphi yabona njengoba ngibizela abantu laba lento endoda ngiyacela kuwe ukuthini ukuthi endoda abafazi baningi kakhulu bane ipeace abafazi baningi kakhulu ipeace yami udle umfazi wami uzongitshela ipeace sekwami ufuna ipeace wakho kwami ngishaka nesithemba ngami ushaka ngumfazi wami yo nabantwana ushaka ngumfazi wami yamadoda kahle lakhona ngoba udokotela abantu kahle bavangitshele kahle awutshele kahle ngizomtshela noshit ngifuna yonke le nonsense ngizotshela mina nonetshela wena kwakho ungakhona ukuvuma nobula manje ulenenye into and then wena uzotshela mina uzokhona ukuthi ungadvise mina uzomtshela ukuthi mina ngivumelana enye indoda eliyisende lenye indoda for fuck it man khipha kuwe no mina ngendawo kodwa mana balalela kancane baba ukhipha bani inkomo zami uziphatha yebo thula ingane zami uzoziletha kimi ingane zami iphuma esendeni lami man thula kancane baba uzoyiphatha ingane zami thula kumele sicabane sizwane endani baba awunantombi esadini awunamfazi wena ishimane vele lo no thula baba ayikho into ayaziyo vele wena vele kunentombini vele akwazi ukufika kimi okay akwazi ukufika uzokwenzani uzana advantage
Okay, thula. Angifuni lento leyo. Ima. Yokulwa. Thula nawe. Ngazi system right. Ima right thula baba. Ngazi imali yami ilungile. Ima, thula phela. Uyazi ukuthi ngedile njani nomfazi wami? Thula baba. Angazi. Wena ufuna ukuthola uyathola. Ngifuna ukukhuluma nawe manje. Ngiyakhipha baba. Ukhipha bani? Baba ngiyekele ngoba manje ngeke mina ngize ngilungele lento le. Yini lento le? Yini kahle la khona? Ngabe khuluma. Ikahle nakhona ngizohlekisa ngabe izwe lonke le. Umhlaba wonke. Ngiyekele ngishayela umuntu la ngishayele nje. Hayi. Ngiyekele ngishayele nje ngibuyela ngaphakathi phela ngempela. Angeke ngize ngikhona mina. Thula baba. Angeke ngize ngikhona. Indawo into uzongitshela ukuthi wena udlezi udlezi umfazi wakho emzini kababa. Emzini kababa. Tatshwana. Uqabana noba. Yebo. Tatshwana. Yebo ngeke mina buya la cha Baba bana kahle baba. Wewe, khuluma kahle nawe baba. Ezani. Musukhuluma kahle. Bese ukuthi uze ngani lacacisa. Lento angayifuni. Baba, kufanele angizwa ngempela lento le No, ngiyada mina ngizwa lo muntu uzongigcwetha uzodlala ngenyawo ngephuzu phezulu kwesonto uzodlala phezulu khenami Okay, axolisa sorry kancane. Baba. Ezani. uyangishisisa lo muntu lo emva kweminyaka emingaka Ezani. uyamazi u8 lo Ezani. Akamaza. Ezani. uyamazi u8 lo Baba phela. ngiphezulu manje manje sikhipani na wena Awulale thula umlaleli. La khuluma baba. Angisho ngiyaxolisa. utshengisa inamba sa Meke nawe. utshengisa inamba nakho uzogcwala athi ufuna ukugcwala Yeba be. awufuna ukugcwala uzogcwasela wena Yeba. Khuluma nawe. uzogcwasela wena Sisa mina. Okay, awulale kancane uzothi. Khuluma ke baba. Ngiyaxolisa kuwa ngisho. Unkosana. Ngoba ngibisa Unkosana. ama-camera so. Yeah. Ngifuna kwenzeni? Bonakala ukuthini ukuthi uyaxolisa ngiyaxolisa. isikhathi ngiphila nawe Ngiyaxolisa kuwe. iminyaka emingaka ngiphila nawe Wena ikahle athi uthiwa umuntu uvele ngakumthemba uthembitshe ikahle lakhona yini inkinga yakho wena wena sonke lesikhathi ngiyaxolisa. sonke lesikhathi kahle kahle lakhona uma ngithi mina ngisemsebenzini ikahle uma ngisemsebenzini uma ngikuthuma kumfazi wami wena wenza into zakho nomfazi wami Wanenkinga nami. Mina ikahle lakhona kuze kufike la kuze kufike la ngale ndlela uthole opportunity ukuthi ngivele baba ngazokujulukisa ngazokujulukisa ngizobuyela ngaphakathi mina kubalile ngizobuyela ngaphakathi kubalile and ekugcineni yebo ngizobuyela ngaphakathi mina ngikwenza yonke into mina and ekugcineni kwenzakala yebo baba bakuphatha mthwethe khayini wena yekho uzasazi indaba zakho njengoba yasazi indaba zakho na endoda akusuka endoda phela mina ngizwa ngawo mina ngeke ngizwa ngawo akusumntana wakho ay yini lele angazi ifonisha lapha yazi ukuthi mari uyazi mari lo musto wena state la kwamanzi mazumtasipini wazi uphathela mali yini lo mntwana lo yini umntwana uzeni lo mama ewami umntwana lo mama uthi jonke ngani uso3 wala jonke so4 eyakini ngani uso nyaka bangiyaka umuzi wami uzokuqeda lapho uzokuprofoma ama-TV ama-TV izongenzela namzini wami ngilala kuphi ngilala ama-TV mina uzomoshela umuzi wami ya ukhulele ukhulisa obani yibi mina 10 years ngaphakathi ukhulisa obani mina ngaze ngeke nezo3 eyiphilayo ngishem nesiphila esasikuthi ubaba ubani kusho lokho uzule naphambi ukutheni ukuthi ingane njengoba khona la kusiyona yakho so lokutshela lokho bathi kana kusiyona yakho manje yini into engizoyenza mina manje yini into amele ngiyenze assethe baba ngasebta yini inkomo zabantu ezami no yazini umuzi wami ifenisha yazi umuzi isitisiso kokhona imithi amazwi yalazi kamapana ngibhatala malini lokugeza uzomtshela ukuthi yena umuzi wakhe yazini emzini wami ngiyashisela mina manje ngiyashisela ngempela ngiyashisela sina yiyo leli ukuthi kube khona ububhalo kube khona yonke into abaqoqa kulo kanje kahle yini lezokutshela yona mina yini lezokutshela yona ngeke ngiyinakekele lokho kusetshenzwe kwenkosi zonke lesikhathi yonke into bengihlangisa ngaphakathi ejele yini bengiboshelwa mina yonke le mali bengiboshelwa mina bengakazi ukuyisa phansi umfazi wami
Asipisi bafo. Kodwa yazi into ezoba ngicanga ukuthi because kumanje uphuma kanjani manje uphuma kanjani manje ngiphuma kanjani manje so asipisi because uzotshana yintsha amasendenge ngumfazi wami okay, it's fine. No, asipisi unkosikazi simlethe la kwishow then sibize naye umfana lo simlethe la khona inkosi abantu bese manje ngizo lojojo yebo phela yizo into yamhlanga wenza ngekho mina because ngesimthembe umfana sonke isikhathi mina ngimilithe ekseni inani kumakhaza kuyabanda kuyashisa kuyenzakalani okay mhlawumbe umfana unamanga lozama mhlawumbe ubasela wena or kanjani angazi akisibuze sona umfazi akake buye mana masibenja akabuye la okay babuke nazibonela nje manje umfana lo uthi ingane yakhe asina show mase sisathe lekuleka nkosathu yena nkosathu uzothi njengamanje ubafu nje manje uthusela ugayo nabo uthi ingane yakhe useyendlela esejele ephansi esejele because ejele kusaphila kanzima uthi asogwayo uthi asa inani kuzophila ne njengamanje so invest umfazi eze la kwishow simbize ubafu simbize naye lo achaza ingane yaba njengamanje akuhlala ulindi episode elandelayo njengamanje no ibu subscribe lapho ushare ulike ucomment siza ukuthi uva lakho lithini usazolinda episode elandelayo esibile ezozo uhlala stay tuned kahle siyabona episode 2 siyabonga subscribe share comment ulike sihlangane episode elandelayo danke lapho